Dobro jutro, folk, kje ste, kva je zdaj torek, pustni torek je, ura je 7 zjutraj in jaz sem se odločil, da danes naredim en vlog. Kako dobiti najboljše krofe, oziroma kje, pa koliko časa bo trajalo, da dobim najboljše krofe. Jaz ne vem, če veste, ampak na Facebooku sem vprašal nekaj časa nazaj, kje so najboljši krofi. In večinoma so rekli Rešica v Črnučah, to je naša slaščičarna, v kateri jaz sem odrastel z burekima, krofovima, kremšnitama itd. Ampak veste, da so krofi še v Trojanah, tiste velike njihove buhtle, da so krofi Lidl, Spar, Mercator in da so krofi v velikih laščah pri Kuklu. To nimam pojma kaj. Zdaj sem se odločil dejansko, da grem vsa ta mesta obiskat in kupiti te krofe, pa vse to sprobat. Ok, prvo, kar bomo šli v Trojane. Ura je 7:27 in kaj mene zanima dejansko pri nakupu krofov za pusta je to, koliko časa rabaš, da jih dobiš, koliko časa stojiš v vrsti, kaj dobiš, za koliko denarja. Pol bo pa z mojim posebnim gostom testirala te krofe in dejansko povedala, kateri so najboljši krofi. Ura je točno 7:53, kaže mi neka gužva, tako da tole bo zanimivo. Evo, gremo noter pogledat. Idemo. Piči. Živijo, lahko dva varelična, prosim. Vi imate pa dva? Dva. Mečka počakamo. 2,60. Hvala lepa. Hvala vam. Se pravi, en krof je 1,30 €, ob 7:30 dobil si ga tako, 5 minutah. Pred mano je naročil 30 krofov, pa tudi 20 komadov. Tako da zdaj je naslednja destinacija Velike Lašče pri Kuklu. Ok, nastopil je en problem in sicer prejo šele ob 12. Nima veze, gremo zdaj naprej, nazaj. Hofer, Lidl, Spin, Spar, Mercator, po njihove krofe. Mater sem zaliman, evo me tlele v Fušinah, v Hoferja grem pogledat njihove krofe, oziroma kupiti njihove krofe. Pa gremo pa naprej po ostale trgovine. Tole so izgleda njihovi krofi. Neka slovenska kakovost, stane €5, pa dobiš 4. Imaš pa še ene krofe in sicer teli so pa 29 centov, so pa Hoferjevi. Prav tole niso Hoferjevi, nima veze, bomo kupili oboje. Kot vedno, gužva v Hoferju. Ja. 2,25. Hvala. Sprav, kupili smo krofe, 2,25 €, 8 krofov. Ok, evo ga Mercator, tako da vidimo kakšni so. Sam po moje prodajajo te krofe v vseh teh trgovinah enake. Oziroma, ok, kakšen proizvajalec prodaja v večjih marketih svoje krofe, tako da moramo to paziti. Don Donuts. Ok, dajte mi dva ta Don Donutsa. Imate 2 puta gratis, le gor zapakirano. A to so donutsa tudi? Ok, to je to. Hvala lepa. Bravo. Hvala. Hvala. Evo, v Mercatorju smo dobili Don Donutsove krofe, zdaj gremo pa naprej. Lidl Power, da vidimo kako imajo kaj oni drugače kot Hofer. Až Lidl pa Hofer, meni to tako, da so dva brata. Kaj ti misliš? Fancy. Gled ti to, ledica. Zikr mora biti krofi nekje na začetku. Ok. Od mlinotesta imajo tle krofe. Prav, to so mlinotestovi. Ajde, bomo ene te vzeli. Gremo pa naprej. Zdravo. €19. Hvala. Hvala. Lep dan želim. Enako. Sam ena mala izkušnja z Lidlom, prodajalka se je izgleda ustrašila. Skoraj sem prišel ven, je pozvonila, je rekla, lahko prijete nazaj, sam da poslovodjo. In tako gledam, oh my god, a resno. Pa sploh je nisem snemal, sam roke sem snemal. In sem rekel, ja, v redu, in sem sam šel. Ok, tukaj v Jaršah smo. Od Žita, diskont. In sem not gremo pogledati, če imajo krofe. Tole me veže na spomine, ker sem vozil bus in pa sem dvojko tam pustil in sem letel hitro sem po malco. Eno not. No. Živijo, imate krofe? Dajte mi dva marelična, prosim. Hvala lepa. Nič se bat, ne snemam vas. Bog ne daj. Samo roke in krof, izvolite. Zakaj? Boste postala popularna? Nečem. Ja, zakaj ne? Zato, ker sem bila že pa... A ste bila? Ja. Ok, prijazna. Škoda sem se spomnil. Kaj pa Špar?
Gledaš tle, stari moj, ima Špar kar žitove krofe tukaj, oziroma, a je to pod Špar? Živijo, a Špar svojih krofov nima ali prodaja žitove? Ima svoje. Masa, ok. Če mene vprašaš, so krofi tam na kruh. Krofi z marmelado. Šparovi krofi. Zdaj gremo pa na blagajno. Blagajna prazna, gremo krofi, blagajna prazna, krofi. Živijo, bravo. €80, izvolite. Hvala. Nasvidenje. Ej, če ne bi jaz rekel dio, ona ne bi rekla dio. A prav čakaj, pa dober, glej, kaj veš? Mogoče mož ni bil dovolj pozoren po noči, a ne? Jess, šta ima? Olega! Kako ste? Te pa poznam. Še v tušo moram skočiti, eno ga vidim. Zdravo. Sem že kupil žita, mogoče ima tuš svoje krofe? Nima? Ok, hvala lepa. In to sem pa mogel, glej ti to, Racing Honda stari, glej ti to, to so ti 5 konjev na lepki. Kaj pa zad? 10 konjev na lepki. Leclerc, Francuz, baj ga boj zapal, ga ne bo več. Prav zanima, ima on žitove krofe tudi, ali ima svoje krofe? O, kakor sem videl tam na reklami, domači izdelek pravijo. Njihovi krofi. Marelično polnilo, to je to? 5,75. 75, ok. Malo sem se zakalkuliral. Super, čakaj, takole. 70, bo vse pobrala. Kar vzamte. Evo. Ponovadi mi ženske vedno vse vzemajo. Prav, evo, ampak račun mu pa dala. No, a saj nekaj, da boste dala. Vrečko? Dejte, če imate. No, pa nekaj dobrega je v vama. Vi držite en brodov noter. O, hvala. Lahko tudi 2 gresta včasih. Ja, ali pa tudi še ta tretji, mogoče bi sedel. Tako, evo. Pokar je divja. Živijo. Čau, čau. Kaj vidiš, kjer je razlika od osebe do sebe. Malo se tudi pohecaš včasih. Ampak dobili smo futer, krofe, koliko? 2,36. Mogo bi reči 2 računa. Ampak nima veze, gremo zdaj naprej. Zdaj gremo pa še v spina tle. Pičim noter. V spina. Da še tega spina obdelamo. Krofi so čisto na začetku, kar mi je zelo všeč. Tu mi je dobro to, kad dajem na začetku. Ne rabiš ti iskat se matra, ka budala. Koliko? 1,21. 4 komada. Ej, to so pa isti ka uni. Mlinotest. Ok, spin ima mlinotestove, tako da odpade. Gremo. Furam se po tem rudniku, mislim, da imam čon. Ko sem hop, bar je itak. Vse je zruban do konca. Zdaj gremo pa lepo v Rašico in sem končal za danes. Jaz vem, da je krofov še milijon, ampak glej stari. Moram vseh kupiti. Zdaj sem v Črnučah in zdaj tole, kar boste zdaj videli, tega nisem doživel nikjer. Glej ti to, kjera gužba. Glej to. Tole ti je pa Rašica. Pa vse še ni toliko, no, kolikor zna biti. Tole je kriza. Krofi! To sem rabil. Ampak ker sem jaz iz Črnuč, gremo mi vzad. Guras, dej se strane, no. Kje si? Na YouTube boš popularen. Evo, stari. A veš, to so pa veze. To so pa veze, stari. Kva si mi dal? 6 krok svakatiča. Daj mi povej, kako... 2 za fotra, 2 za mami, 2 za... Ko je to? A bo danes zaprta cesta ali ne bo? Noro, stari. Praznik, v Črnučah praznik imamo. Daj mi povej, koliko je en krof, koliko stane? €30 je en krof, tako da ful ti hvala, da si imaš paru gužve. Grem, stari. Cel dan že letam. Ajde, hvala. Živijo, punce. Ok, zdaj smo dobili krofe, a grem malo pofolirat pred unimi, da bo iznorelo. Krofi! Ampak ja, dobili smo zdaj vse krofe, kar smo jih rabili. Vsem vam bi rad povedal, da zdaj prehaja drugi del tegale videa in sicer poskušnja in dobesedno ocenitev vseh teh krofov. Yo, prijatu, tole je moj šov. Najboljši preizkuševalec krofov ever, moj foter, rifle. Foter tvoje je, da ti probaš ove krafne. Vsak krof, dokler ne priješ do marmelade. A ne brigaš se za moj holesterol pa to? Foter itak je gotovo, 2-3 godine. Prvi krof je tale. Pač malo manjše variante, vsi so sveži, kupili so 1 uro nazaj, niso topli, so mrzli in izvolite gospod, probajte, ker vzam ga v roko, fino. Kaj čopaš, zagrizi v njega, zagrizi, Pa sam to, Zagrizi. pa ne govorim marmeladi. dej, zagrizi tako, a si prišel do marmelade, malo prežvači, če šrabo vodo povej, Nemate malo pregusto tijesto, malo ga sirovo vuče. malo surovo, se pravi ni dovolj pečen. Nemoj jesti, ker imaš še 9 krofov, ker če on bi takoj prvega pojedel, drugega, gremo. Počeo me živcirati. Zagrizi fino do boka. Čaj da okrenem. Tako je marmelada? Radio marmelada. Ova nema marmelade. Ti sam zagrizem pa probim. Ajde, ljubim. Tako ja. Nisi prišel do marmelade, prvi griz. Nema marmelade, ovo je... Odpri. Evo marmelada, pa fote, pazi sve. Ni bilo marmelade, aš probao z marmelado, kakšna marmelada je moraš tudi probati. Marmelada je morelca.
Marvelca iz galona. Ok, kaj si misliš o temu krofu? Podobno je ura. Ok, temu od 1 do 10, koliko bi mu dal temu prvemu? 3, 4. 3 ali 4? 3, ali 4. 3, 4. Ja, ja. Gremo zdaj na naslednjega. Tretji krof, vzam fino, poglej, kje je marmelada. Aj malo plastičan, s ovim mojim umjetnim zubima moram vidjeti, da mi je pala van. Plastiča, kar lepo prežveč, od 1 do 10. 3, trojka. Trojka. Ok, gremo naprej. Četrti, gledaj, da ti ne pada ta sukar. Ovdje su šparali. Na čemu? Ovo neki mali okvir. Ja ne svačam. Ajde, zagrizem. Rekao sam ti pazi cukr stari, sve ti pada. Ko stara kifla iz Bosne. Ko stara kifla iz Bosne. A si zagrizao za marmeladu? Ne, sve samo tijesto. Samo tijesto. Pa šta će biti drugo, neće biti meso. Čak voda, guši se već. Ne treba. Koliko je od 1 do 10? Ova više na 4. 4, pravo boljše kad te. Pa boljše, ja. Ok. Boš malo neutralizirao. Pa kad sam spomenuo bosansku kiflu, bolja od svih kolača. Uzam četvrti, pazi fotar, cukar ti pada dole. Ova je malo lakša, ova je malo laganija. Malo lakša, malo deblja, veća. Ok. A si zagriznu marmeladu? Koliko je marmelade? Dobro, ovo je malo drugačija marmelada, malo ljepša. Ova bi šla na 6. 6, ok, vrat nazad. 5, zdaj pa malo na večje krofe, ne? Malo večje krofe. Ok, pazi fotar. Ne. Dej, fino, sve štukanje. Ok. Pa znaš mene kako se sve. Ja opet to zdaj vse pojedu do Znam se konca. kad ja idem iz kuhinje šta ostane. Prazne tanjuri, a ovo sad će puno ostane. A si zdaj prišel do marmelade? Kar počasi, znam si čas. Dosta, švrn nazaj. Kakšna se ti zdi struktura, teža, Dobra. marmelada? Dobro, malo preveći ovoga praha ostane svinjeri. Prav cukra, jaz to tudi namaram. 6. Gremo zdaj 7. Ajde 7. Ovaj se skupio, ovaj je od juče. Da, sedi. Ovaj je od juče. Daj od včera. Ok. Nisi prišel do marmelade? Odpri ga. Daj, tukaj ni nič marmelade. Ja, ovaj kog šparaju. Nobene marmelade v temu. Pa povej, kaj si misliš o temu? Ja, serijska proizvodnja, trgovinska. Trojka. 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 Ok. No, zdaj gremo pa teli malo večji so. Probi zdaj tole. Po pola kile ulja. Pola kila ulje. Ok. Ulje, samo ulje. Se pravi, tukaj je bila luknja, tako da zagriš tam kaj je. Ajde, probaj. Ako dođem, izgleda da su dali teglu marmelade. Ok, tegla marmelade. A si prišel do marmelade? Nisi, odpri ga. Boljše od svi do sada, 7. Ok, se pravi, tale je boljši od vseh 7K. In zdaj je zadnji, še eden izmed večjih, sa tama cukr gor. Kaj si misliš temu? Ovo je kao ono što sam stalno jel. Evo imate ovo, oko oni trojanstvo. Ne vem, mogoče. Ne vem pojma. Ajde, probaj. Čakaj, Probaj. Gdje je rupa? Gdje ona još je kušao? Otkad sam ostario ne snađem se oko rupa više. Prav, od kar je star da ne najde več lukan. Ok. Pri do marmelade. Koliko je kaj marmelade? Dobro. Ovo je zakon. Kjer je najboljši? Najboljši ovaj. Koliko daš temu? Ba, 10,5. 10,5. Ok, se pravi. Zdaj smo tukaj sprobali 9 krofov. Fotar, a bi rad vedel, kjer ti je bil najslabši od dve tukaj, kaj bi si lahko rekel? Prvi. Prvi taj najslabši. Se pravi, Slično. Mercatorjev pa Hoferjev sta zelo slaba. Ovo je spinov, a? Se pravi, gremo bom jaz ti povedal, kjer je kjer. Dobro, nema veze. Tale je Mercator. Prav vidite, taj Mercator je dobil trojko. Tale je Hofer. Tale Lidl. Lidl, boljši od Lidla, ne? Četrti je Leclerc. Znači, ta je Leclercov. Peti je od Žita. Ta je, znači, to smo unga jedli, kad smo u zmajčku spustili. Se pravi, ta je zmajčkov. Pol šesti, tale je domač šparov. Ta je špara domač. Zato ima puno tijesta. Tale sedmi. Pa jebi ga, sad smo zdaj. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, 80. Čekaj, kontra. Ubaram tale. To da. Ubaram, to vam napisam. Tale sedmi, Trojane. Ta ti je tvoj, trojanski. A nije ovak vele brez... To je trojanski. To je znači trojanski. Tale osmi, ta ti je unu Hoferju mlinotest. A ta deveti uganjski je ta. Onda je rašica. E, ova je rašica. Znači, to je taj naš. Prav, Fotar je dao 10 rašici. Pa nije vedel zakaj se gre. To je zdaj čisto presenečenje.
Tako da, Foter, Usavršil si ga. hvala ti, to je zdaj tvoje, povej. To je zdaj, to je... Idem pred vrtič, samo. A imaš kaj za povedati? Imaš kaj za Moj mobi, jaz tega povej, samo ti nimaš časa. No daj povej, kaj si misliš o krofa? Ne, ovi so. Dobro so izkristalizirali. Prave krov. Super. Ni čudo, da je kolona tamo 20 metra. 30 metra. Nisem mogel na kavu Havan početi kolone za ove krofe. Najslabši, itek bo pisal to gor. Thanks for. A djeca, koji ćeš najbolje jesti? Evo, pa će prvi. Pa ne moga. Yo, Dino Legenda, kva je zdaj, kva dogaja, kva je noga? Yo, prijatu, tole je moj show, hiter se naštimi, da ti polno žal. Yo, prijatu, tle igrice igram, prid sem hiter, da ne bom igral jih sam. You win! Perfect! Kar na televiziji si. Hudo.